Assalamualaikum. Salam. Kak Aisin goreng Ya, saya. Sini flavor apa sedap kak? Okey, kita ada 9 flavor tapi yang paling recommended kita cookies and cream, buttercream latte dan raspberry. Boleh kak bagi saya tiga-tiga? Boleh? Cookies and cream. Janji tebal, janji isi padu. Confirm request. Dengan raspberry. Dah siap tak? Okey, dah siap. Gitu je? Itu saja. Oh gitu. Ni cookies. Total kita ada dekat sini 9 flavor. Okey. Okey, ini antara flavor. Tapi yang paling best selling buttercream latte, cookies and cream, raspberry dan keladi. Tapi walaupun nama dia unik, harga kita semua RM4 saja. Siang.